Poštovani gledatelji Šibalj TV-a, pozdrav iz našeg studija, moje ime je Goran Pauk, a vi gledate emisiju Puls. Današnja emisija je zanimljiva iz jedne činjenice, zato što je moj gost još jedan Goran Pauk, ali riječ je o šibensko-kninskom županu. Gospodine Pauk, dobar dan vam želim. Dobar dan i vama, gospodine Pauk. Evo, da spitam jedno prvo pitanje koje se povlači po medijima posljednjih dana. Izgledno da ćete se naći na listi za Europski parlament. Kuloari bruje, novinari pišu, stranci se bruji. Sve ste rekli. Izgledno je, što znači da nije sigurno. A u ovom mom poslu za takve stvari ne možeš nikad krenuti pričati da su se dogodile dok se stvarno ne dogode. Tako da, želja postoji, ali s druge strane čekamo svi u stvari listu. Jer trebalo uopće biti? Pa ne znam, to je stvar koju će procijeniti vrh stranke kad je vrijeme za izaći sa kandidatima, sa listom. Trebalo bi biti skoro, ali točno vrijeme ne znamo, ali bitnije ključ po koji će biti sastavljena lista, on je u rukama premijera, odnosno predsjednika stranke, i to je u stvari cijela istina u ovoj priči, jer interesa je i želja puno, a s druge strane veliko je pitanje kakav i po kom ključu i što će on smatrati, naravno predsjedništvo stranke, da je bitno, a da bude zastupljeno kroz tu listu. Jer ovako gledajući po našim organizacijama, stranačkim, po županijskim recimo organizacijama, onda će svak sigurno imati nekog svog kandidata tu, a sad da li će to biti dovoljno da se iz te ekipe izabere, sastavi lista, ili će predsjedništvo i premijer i predsjednik težiti ka još nekom bitnom elementu kojega oni žele vidjeti na listi. To je u stvari razlog zašto se te liste teško komentiraju prije nego što stvarno izađu. Imate želju za odlaskom u Brisel? Zašto ste se možda zasjetili županije? Pa nisam se zasjetio, ali u ovom mom poslu su to stvari koje se ne propuštaju ako postoji prilika da je upraznite, da tako kažem, znači da je iskoristite i da se nađete u takvom društvu. Ovo je generalno jedan odgovoran posao i zahtijeva poprilično osobnog angažmana i na okuste javnosti, i takva prilika je jedan daljni motiv, jedna novi izazov u stvari, i to je razlog zašto sam izrazio svoju želju za biti tu. Vratimo se na županije. Evo, najaktualnija tema je vraćanje ovlasti županijama, odnosno pripajanje ureda državne uprave, što bi se trebalo dogoditi do kraja ove godine, je li tako? Da, takve su najave. Znači, mislite da je to dobra ideja? To je fantastična ideja, ne ideja, nego nešto što će se sprovesti u djelo, i to je ono na čemu mi kao županije i ja kao predsjednik zajednice županija inzistiramo, radimo, pripremamo i pojašnjavamo, zastupamo svoje interese upravo u toj decentralizaciji, jer Hrvatska je poprilično centralizirana zemlja i vrijeme je provesti tu decentralizaciju kroz reformu ili reforme koje se spominju, između ostaloga javne uprave i sve one ostale koje su vrlo bitne. I tu po prvi put stvarno imamo premijera koji jako stoji na tom putu i želi ga de facto sprovesti i isprovodi ga. I to je u stvari rezultat ove naše priče i sastanaka s premijerom, kojega kao zajednica županija imamo svakih 6 mjeseci, koji nisu samo puki sastanci, nego rezultiraju upravo s nečim konkretnim što je potrebno u ovoj državi, a to je ta decentralizacija, i naš početak traženja uvijek su poslovi državne uprave za koje smatramo da nije uopće primjereno da budu pod kapom ministarstva uprave, a ta usluga se pruža ovdje na terenu, jer to su razne usluge od ili više manje nazovimo ih nekakvim poslovima koji su temelji po zakonu o upravnom postupku, znači upravni poslovi od izdavanja vjenčanih listova, krštenica, kako ih zovemo, do poslova u turizmu, u gospodarstvu, u školstvu, izdavanja materijalno-tehničkih uvjeta i slično. To su sve poslovi koje se odnose na ljude koji žive u ovom okruženju, i taj sustav državne uprave i nekad bio pod županijama negdje do 2000. godine, a kasnije se otišao je po državu i sad se vraća nazad, jer s druge strane stvarno dokazujemo i ovim našim drugim djelatnostima koje smo preuzeli od države da kvalitetnije obavljamo taj posao nego država. Evo, ostanimo na županiji, na Šibensko-kninskoj, gurate projekt Svetog Nikole. Gdje je taj projekt trenutačno? Projekt je u fazi realizacije rekao bi po više frontova. Evo, završavamo
mulo i ulaznu rampu. To je onaj dio koji radimo vlastitim, odnosno županijskim sredstvima, nešto preko milijun i 200-300 tisuća kuna. Trebali bi biti radovi završeni jesu, radi se o završnom preuzimanju i šminkanju, da tako kažem, svega onoga što je tamo napravljeno. S druge strane radimo projekt sigurnosti kojim osiguravamo u stvari one nekakve problematične točke na tvrđavi za posjet posjetitelja koji trebaju biti sigurni pri tom posjetu. S druge strane provodimo projekt Minerske za koji smo dobili 26 milijuna kuna od europskih fondova i trenutno smo u pripremi nabave za ono što treba tamo graditi, a treba graditi posjetiteljski centar, treba graditi jednu uslužnu, hajmo kazati, jedan ugostiteljski objekat ili kafić ili kako ga god nazvali, i sanitarne čvorove, to je tih 26 milijuna. I kao treću stvar radimo projektnu dokumentaciju koja bi trebala kazati na koji način će se urediti tvrđava, s kakvim materijalima, u kakvom obliku, znači pripremamo dokumente, nazovimo je građevinskom dozvolom za rekonstrukciju i uređenje tvrđave. Evo, baš nedavno u medijima izašlo da će se od ovog ljeta već moći ići na tvrđavu, da karta neće biti ispod 100 kuna. Karta neće biti ispod 100 kuna i da će voziti jedan brodar, odnosno jedan koncesionar na tvrđavu. Pa obzirom da nemamo još kopneni ulaz, na njemu radimo, to je još jedna stvar koju vam nisam spomenuo. Za ozbiljan posjet tvrđavi neophodno je pripremiti i prirediti kopneni ulaz. I na njemu se radi, obzirom na UNESCO sajt koji tvrđava jeste, onda je to ima jednu svoju posebnu proceduru odobrenja, suglasnosti i tako dalje, ali dok ne riješimo kopneni ulaz, odredili smo se već da želimo otvoriti tvrđavu u turistima i zato i radimo i priređujemo ovaj morski ulaz. On je takvih gabarita, takve veličine da neka veća frekvencija brodova od one koja je normalna nije moguća. I zbog toga se javna ustanova opredijelila za raspis natječaja za u biti obavljanje određene djelatnosti, a to je prevoza do tvrđave od naše Šibenske rive, i on će se obavljati u određenim terminima u ljetnim mjesecima od 6. do 10. mjeseca u određenoj frekvenciji. Dnevno je 4 ili 5 dolazaka, odnosno plovova. I naravno to sve to ima svoju cijenu kao i svaki UNESCO sajt koji postoji na ovoj kugli zemaljskoj. Tako da projekt svaki treba biti održiv, a ovo su poprilično zahtjevni poslovi i normalno traže svoju cijenu za podmirenje onih osnovnih troškova. Turistička smo županija, ali s vrlo malim turističkim prometom u odnosu na ostale jadranske županije. Što kažete, je li to baš istina? Su te brojke baš točne? To su fakti, to su činjenice koje najbolje potkrepljuje ovaj jedan papir koji sam tu donio, pretpostavljajući da bi me to mogli pitati, obzirom da nam je turizam jedan od glavnih opredjeljenja, jedan od najboljih rezultata koji se postiže u ovoj državi, u našoj županiji od rata na ovamo i upravo i turizmu, ali smo tu svrstani, gledajući po tome što ste vi rekli, točno tako kako kažu naši kapaciteti, odnosno naši ležajevi. A oni kažu u stvari da mi, evo za informaciju, imamo smještajnih kapaciteta ukupno gledajući objekte 18.144. A gledajući, pretvarajući te objekte u ležajeve, imamo točno 119.356 ležajeva. I to je to su ležajevi ili to su površine, da tako kažem, na kojima mi ostvarujemo naš turistički promet, znači posjete i noćenje. Od toga, kad gledate strukturu tih ležajeva, onda je to ono što mi najviše možemo utjecati i želimo utjecati da se mijenja u pozitivnom smislu, a to je da imamo relativno malo hotelskih ležajeva. Znači od 119.000 ležajeva imamo 8.161 hotelski ležaj. U kampovima 13.500 cirka ležajeva, u nekomercijalnom smještaju, a to su, nazovimo to, objekti koji, kuće i apartmani za odmor, ali koji nemaju rješenja da se bave s tim.
35.500 i četvrta bitna kategorija su objekti u domaćinstvu. A to su isto ovakvi objekti kakvi sam kazao, znači kuće i apartmani za odmor, ali sa rješenjima o iznajmljivanju. I kad sve to skupa pozbrojite, imate maksimalno mogući kapacitet u koji možete primiti goste i to nas svrstava upravo tu gdje ste vi rekli. Od 7 dalmatinskih županija, uključujući Ličko-senjsku, mi smo po smještajnim kapacitetima 6. I sukladno tome ostvarujemo turističke rezultate, brojeve noćenja. Oni su jako dobri, oni imaju jednu uzlaznu stopu rasta od rata na ovamo, na preko 6 miliona noćenja smo, na isto tako dolazaka, popriličan broj, ta stopa se diže iz godine u godinu, nekim godinama su ti skokovi bili čak po 10-15%, u nekima kao u ovoj prethodnoj negdje oko 5%, odnosno 4%, i to je to s čim raspolažemo. Mi sa našim nekakvim odlukama koje donosimo kao izvršna tijela utječemo na to, prvenstveno formirajući turističke zone, znači područja gdje se nešto može graditi i raditi, bilo da su to hoteli, kampovi ili neka treća vrsta smještaja, i to je ono što tretiramo i županijskim prostornim planom. Tih zona imamo preko 500 hektara u županiji, od tih 500 hektara negdje svega trećina je ili u funkciji ili u građenju. Što znači da imamo poprilično slobodnog prostora za tu namjenu u budućnosti, uz naravno sve ove druge elemente koje pokušavamo pokriti vezano za turizam, a to je dići turističku ponudu u bilo kojem drugom vidu, ne gledajući samo broj ležajeva. Sad ćemo s turizma na bolnicu. Bolnica je pod ingerencijom županije, obnavlja se i ministarstva naravno. Energetski je obnovljena, gradi se dnevna bolnica, nabavlja se magnet. Znači li to da se odustaje od gradnje nove bolnice? Pa ne znači. Ova stara 150 godina paviljonskog je tipa. Obnavljamo mi i ceste i gradimo i radimo, pa ne odustajemo ni od brze ceste isto. Tako ne odustajemo od nove bolnice, ali sa druge strane ne možemo stati u razvoju i kazati nećemo više ništa ulagati u našu bolnicu jer mi hoćemo novu. Prema tome morate pacijentima osigurati adekvatnu uslugu, adekvatnu opremu, našim djelatnicima koji tu rade i doktorima i sestrama, i to je ono čim se bavimo. Za tu namjenu imamo određenu masu decentraliziranih sredstava, da ih tako nazovem, znači sredstva koja su na raspolaganju od strane države koja ih transferira preko nas kao izvršnih tijela na zdravstvene ustanove, između ostalog i bolnice, i koristimo ih sukladno nekakvim našim procjenama. To je upravo na takav način da smo u ovih zadnjih, slobodno smo reći, 5, 6, 7, 8, 10 godina de facto bolnicu uredili u kompletnosti, obnovili sve odjele. Mislim da preostaje još samo ginekologija od krupnijih odjela, bitnijih odjela. Trenutno smo u fazi ovoj koje ste kazali, dnevna bolnica, dnevna kirurgija, konačno dolazi taj magnet, energetska obnova je završena i imamo više manje obnovljenu u cijelosti bolnicu, ali to ne znači da odustajemo od nove, jer ova je paviljonskog tipa, ova vuče za sobom određene troškove, vuče za sobom određene i standarde ili nestandarde koji nisu u skladu sa Europom, ali trebamo znati da je nova bolnica negdje 250-300 milijuna kuna, da nažalost kroz sadašnje operativne programe ili, ajmo biti laički jasniji, ovo što nam pruža Europa za financiranje, nije bilo moguće uzeti sredstva za graditi novu bolnicu. Nadamo se da će do toga doći ili da će se otvoriti takva mogućnost u ovom sljedećem financijskom aranžmanu, i ako to tako bude, sigurno ćemo iskoristiti opciju i graditi tu novu bolnicu, odnosno aplicirati za gradnju nove bolnice. Slično je sa brzom cestom, tako da isto jedan ogroman projekt koji vuče ogromno, a vuče se, mislim, čak je to malo, ma da, to je od kad se vuče se od kad je zacrtana u planu, jer prije toga nije bilo moguće napraviti, a to je 2012-13 godina,
kad smo je ucrtali u županijski plan, ali je projekt koji je skuplji od ovoga Pelješkog mosta, preko 2 milijarde i 200-300 milijuna kuna i za tako važan projekt je država čekala da se otvori mogućnost financiranja sa Europom i logično je i da i u ovom dijelu isto tako čekamo da nećemo se sami isprsiti sa našim sredstvima iz ove države za to, već da nastojimo doći do jeftinijih, odnosno bespovratnih sredstava koji se daju za tu namjenu. Tako da ti strateški projekti, oni ostaju kao strateški, ostaju kao nešto što želimo, ali će se realizirati u onom momentu kad se otvori financijska mogućnost da se u to krene. Drugi put ste moj gost u studiju Šibalj TV-a. Hoće li treći put biti u Briselu ili... Pa nadajmo se, to je tako. Ću biti vaš gost tamo, pa ćemo napraviti intervju. Definitivno ćete biti gost, radit ćemo intervjue na 100 načina, ali sad čekajmo da se to dogodi na onaj način na koji se treba dogoditi da bi mogli pričati o tome. Gospodine Pauk, hvala vam lijepa što ste bili moj gost. Hvala vama i našim i vašim gledateljima. Vi, dragi gledatelji, mi se vidimo sljedeći tjedan.